بناوی خوی گوره و مهربان قطابیان و لاوانی خوشویست خوشک و برایانی عزیز آماده بوانی برز میوانه برزکان خون به بختور از آنم که بجداری تا نکم لیاد کرنوی 60 سال بسر دامزراندنی ایکتی لاوان و قطابیان کردستان 60 سال خبات مافی خودتانه که شانازی پیواب کن چون که سروری زور گورتان تومار کرد و لم جوه دا شهیدی زورتان دا و لپیناوی گل و نشتیمان و ابی شانازی بواب کن که هرچی یا بلین بشی هر زوری سرکردکانی بزاوی رزگاری خوازی کردستان و بشی هر زوری سرکرده حزبکان لو دو سنگره در شوه لیره دا منیش دنگ مخم پال دنگی کاگ امید تمنای شفای که این بو جنابی سروک کمار ممجلال اروها جه خویتی یادی قطابی و ماموستا و پیشمرگه ماندونناز شهید فرانسوب که اینا اروها سلاو انیرین بو همو شهیدانی لاوان و قطابیان و شهیدانی بزاوی رزگاری خوازی گلی کردستان خوشویستان رولی ایوه رولی که زور زور کاریگره چه لاوان چه قطابیان جناب بارزانی جوان وصفی ایوه کردوه لاوان به شوره پولاین و قطابیانیش به سررم ارکی ایوه بند نیه به قناغی که محدد لخباتی گلکه مانده بلکو ارکی که بردوامه امرو ابینین و بزانم ایوش او بیرن لگل من که پیلانی که داره راو هیا بواوی گنجانی گلکه مان دور کونوه لبیری نتوایی بواوی بروایان بخوان نمینی و با دوزی گلکهان و ما کارساتی که گوره اگر ناحزان من لو دا صرف کون من دلنیام که دلسوزانی هم گله پیشمرگ قهرمانکان قطابیان لاوان پیر و جوان نایلن پیلانی دشمنان صرف کوی بلام وشیار کردنوه پیوسته چون که زور زور بجدی لسروی شکن که وامان لیوی بر وامان بخوان نمینی گنجکان من بر وامان بخوان نمینی هیچ امیدی که آن با آینده نمینی که چی هیچ کاتک وک استا آسوه کی گش و آینده کی گش من لپیش نیم دوزی گلکه من چوتا قناغک محاله براو پاش بگره تو و هیچ هزه کشناتوانی ریگه من لی بگیری تنها ابی اما یک ریزی خومون بپارزین به تایبتی برانبر به کشن توایت یکان و ابی آگاداریش بین که پیلانی ناحزان بردوام و بردوامیش دوید بلام ابی وریایی امش بردوام بی بو اوی پوچالیان کینو دلنیابن که ایوه چینه که زور زور گرنگن و امیده که زوریشمان پیتانه بویا هرچی لدستم به من دریغی ناکم لگل حکومتی هریمیش توصیان دکم چه به نسبتی لاوان چه به نسبتی قطابیان
که هرچی ملتزماتی پیوسته بو جیانی که بختور بو ایوه بو خویدنه که لآسته که برز دا همو پیوستیکان دابین بکرین بوتان بو ایوش بتوانن با ارکی پیروزی سرشانی خودتان هستن. من به پیوستی ازانم که نواندکانی خویندن لکردستان زور اهتمام به فرهنگی لبردهی و پیکوژیان دن. ابی یکتری قبول کن، ابی آماده بین پیکو بجین برغمی اوی جوازی آینی من هبی، مذهبی من هبی، سیاسیش من هبی. اما با سرکوتوین و بمش کردستان سنگی که گوری بود رزبو لهمو جهان ولا لان همو ولاتانی دره و ملتانی دره و بویا اما خاله که گرنگه ابی ایوه قطابی داکوکی لسر کن. امیدوارم که همو هنگاوکانی پیویز باوجین بو اوی کارساتی وکو اوی لبشی خوندنی ناخوی فردوس رو نداتوا چون براستی کارساتی که ناخوش بود. خوشویستان، زودنوی روزگاری خواز گلی کردستان امرو لقناغی که زور پیشکوتو حساس داته ده پرک چند ایمه براو پیش بچین اونده تحدیات زیادتر بی. بلام دنیاتانه که موه که محال ایمه پاشک شب کن ایمه هنگاو انین براو پیش شوه ایمه هنگاو انین براو دستکوتی گورتر چون که ما فی خومانه و بی همو لایکش بزانن عراقی امرو عراقی پیش 20 سال و 30 سال نیه. عراقی امرو عراقی که تازه عراقی که اتحاد اختیاری درست بوه بین کرد و عرب لگل ریزی به پایانم بو همون توکانی تر که پیک و اجین وکو ترکمان، کلدان، آشوری، ارمن بلام معلومه دو نتوی سرکی هن لعراق که کرد و عربن و ام عراقی که فدراله اتحاد اختیاریه او دستوری که استا دستوری عراقه بشی هر زوری خلق عراق دنگی لسر داوا و ایما پابندی او دستوری بلام به هیچ شویک رازی نابین دروی او دستوره رفتار لگل حریمی کردستان بکری. امرو عراق لقیرانه که زور جدی داته ده پرگ اما خریک راوش کردنین لگل هزکانی کردستانی و هروا لگل هزکانی تری عراقی بوی دراستی او هنگاوانانه بکن که چون اتوانین لو قیرانه درچین بلام ابی سودش ازمونی رابردو ور بگیریم اما ازمونه که رابردو دوباره ناکینوه بلکو اما سود لو ازمون رابردو ور دگرین بوی هنگاوکانی دهاتو انشاءالله ببنه هوی اوی بنبرکردنی همو او قیرانانه که رویان دال عراق. اما وکو کرد هیچ وقتک بشک نبوین لگرفتکان بلام بسر اما دا فرض کرا که اما هنده حلویس ور بگیرین ارکی خومان اما برگیری لمافی خومان کن و مافی همو گلی عراق بلام به طایبتی لحریم کردستان و هموشتان ازانن که گلی کردستان و سرکردهاتی بزاوی رزگاری خوازی کردستان هر لیکم روژی شورش ایلول و زور چاک در دکی تشخیص کرده بود که علی دموکراتی بو عراق پیشکی پاشان اوتونومی بو کردستان او سردمه معنی اوی ببی اوی حکمه که دموکراتی لعراق بی هیچ گرفته یک چاره سر نکرد نه گرفتی لحریم کردستان نه گرفتکانی تری عراق
بۆ ئێمە دۆکوکی لەسەرەوە دەکەین التیزام بە دەستور و ئەبی حەق بەکردەوە سیستەمێک و ڕژێمێکی دیموکراتی حاکم بی لە عێراق بۆی گرفتەکانی عێراق چارەسەر بکرێن. جارێ هیچ شتێکی ڕوون نییە ئێمە چیەکەین ئێستا لە هەروەکو عەرزم کردن ئێمە لە ڕاوێژکردن داین و دێراسەتی ئەو هەنگاوانانە دەکەین. ئەگەر گەیشتینە ئەنجامێک ئەو وەختە ئێمە ممکنە شتێک ئێعلان کەین، بەڵام جارێ هێشتا هەر ڕاوێژکردنە. بەنسبەت ئەو هەنگاوانەی کە لە کوردستانی باکوور ئەو پرۆسەی کە دەستی پێکرەوە پرۆسەی ئاشتی و چارەسەری ئاشتیانە بوو دۆزی گەلی کورد لە تورکیا، ئێمە بە هەموو توانایەکەوە پشتیوانی لێ دەکەین و ئامادەشین بۆ هەر ئەرکێک بە ئێمە بسپێردرێ بۆ سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە، چونکە بە تاکید چارەسەری ئاشتیانەی دۆزی کورد لە کوردستانی باکوور ئەبیتە سەرکەوتنێکی گەورە بۆ تورک، بۆ کورد، بۆ عەرەب، بۆ فارس، بۆ ناوچە بەگشتی و بۆ ئاشتی جیهانیش ئەبیتە سەرکەوتنێکی گەورە. بەنسبەت ڕۆژاوای کوردستانیش بەداخەوە ڕۆژ بە ڕۆژ وەزعی سووریا خراپتر ئەبی، خەڵکێکی زۆر ئەکوژرێ، بەڵام خۆشبەختانە ئەگەر قیاس بکەین ئەو زەرەرانە و زەرەر و زیانی کە بەر کوردەکان کەوتووە زۆر زۆر کەمترە لە ناوچەکانی تر. ئێمە لەگەڵ هەموو خەڵکی سووریان خۆیان بڕیاردن لە چارەنووسی خۆیان و خۆشبەختانە سەرکەوتین لەوەی کە کوردەکانی سووریا لەژێر یەک چەتر دابن و خەریکیشین لەگەڵ هەموو لایەنەکان بۆ ئەوەی ئایندەیەکی گەشت بۆ ئەوانیش دابین بکرێن. ئێمە لەگەڵ مافی گەلی خۆمانین لە هەر کوێیەک بی، بەڵام هەر پارچەیەکیش خصوصیەتی خۆی هەیە، خۆیان بڕیار ئەدەن. ئەوەی لەسەر ئێمە پشتیوانیان لێ دەکەین بە شێوەیەکی دیموکراتیانە، بە شێوەیەکی ئاشتیانە چارەسەری گرفتەکان بکرێت و ئێمە هەمیشە ئامادە بووین و ئێستاش ئامادەین بۆ پشتگیری لە پرۆسەی ئاشتی لە هەر کوێیەک کە هەبێت. لە کوتاییدا دەوێت جارێکی تر پیرۆزباییتان لێ بکەم، داوای سەرکەوتنتان بۆ دەکەم و ئومێدەوارم هەمیشە ئەوها پێکەوە ئەو ئاهەنگە بگێڕن، چونکە ئەمە سەنگی ئێوە زیاتر ئەکات و واش دەکە هەموو ساڵ ئەگەر تەمەن بمینی بەشداریتان کەین، ئەگەر وا نەبی بەشداریتان نەکەین. تر هەر سەرکەوتوو بن و زۆر سوپاسان ئەکەم.